Njani azokhuluma nje ngale mali yesos so lesiyiphele endlebeni uyasithanda usithanda uyasithuka usithuki fusek imali leso siyafuneka bafowethu wayeshilo umphathi wamatholo ukuthi uyenza for free angazi le mali esehla ngenzansi sekhishwa abaculi ingabusafika emndenini yabo abantu abazama ukuthwebula lwamfo oliqhawe kanje kuthiwa Nkosi amagcokama hayi nebalungu uNkulunkulu khona leya mali kodwa ngaphandle kwaloko leya mali leyana ibuyele emndenini ingane zaNkosi amagcokama sifunde bafowethu siqhubeke ziye phambili lamagama la akhulunywa lezi labo bhobholwana abangomnyeza ilesi yasiphuphu kwesumnyeza awumnyeza impatha leyana mfowethu inyone ibone ivala ubuso wona usaphila lempilo usaphila lempilo kwasicabhe yayana lekadala ukuthi manje wena uMichael Jackson yabo uza kuba ngathi uyaropa manje ufuna ukusatshwa unamnyeza mfowethu osiyeke mfowethu wena mfowethu qhubeka uqole abantu izindlu wenza uscam leyo senzayo sezindlu uhlukane nento ongahlangane nazo yabo uyafana nale igarikuni lele kuthuba nomalume nomalume akahambe etresho shida besingane aphume endabeni angahlangane nazo yabo alezenza umuntu ucabanga kanjani kodwa usebenze kushida beseningane usebenze etrash windoda efuna ipitikoti ya sila endabeni yeNkosi amagcokama futhi leya mali sayifuna leya mali ayibuyele ngeke nje size sincethezele futhi angeke nje size sizama ukusatshiswa leya mali ayibuyele bafowethu abaculi bafowethu bamisa izinto zabo bakhipha ngothando imali noma bekhiphe ngothando ubulungisa buyafuneka abanye abaculi abakwazi ukukhuluma njalo futhi abanye bebengenamali ibona futhi ningabaqashi kodwa niyakwazi ukuthi nithi nifuna imali ukubona bafaka emadrophini kodwa nizojike futhi niyehlise ngomlenze lo mali hayi bafowethu hayi balansisana madoda masana ukuqhubha umculo ngenzondo saniqhubha umculo ngenzondo imali kayibuyele lapha umndeni ubona umisa kanjani mawuvusa indlu makuthola ukuthi mhluphu ubekele izingane ebekelwe bafowethu ukuthi mase sekusesigabeni zokuthi ziyofunda na imali zikhona zayisebenzisa noma ipheshe la iphesha khona bafowethu lalento yokuthumela ilokhuzana inkomo ithunyelwa inkomo emzini owodwa ingabusathunyelwa ngapha bafowethu leyo nto wrong namagidagoma mathatheni serious nokhombisa nabantu ningathathi manje ohaqa utshwala noma nihamba noshela intombi noma nishela yabona noma noshela intombi noma no perform ningabona ukubaleka kwawo lapho niwabona ukubaleka noma sengasekho emhlabeni iyekeni bafowethu lonto balansisana yonke into ithatheni serious